Mai ku koi na ta wi khalum ling my YouTube channel be tun rei net la me tun riu tare. Asai March story ru na chakil kum singe na chu na churuk. The gun for you mail, the Manglong local newspaper king in Sam the call. The Manglong March story ru na ta chat. PM Dahanya Krishi. Yojna tuang central initiatives bang khau. Kai lau tat mai nun na pi tan pat in bu khang khat ni kaniu tuang income guy in bu khang sin thau my nationwide phai khat aspirational agricultural district Bangkok Manipur state tuang sunat Manglong district ta kada lo melung khau agriculture horticulture khani bai my departments azu retan sin thau ka hau bam the mi long khau PMDT KY Bangkok Horticulture and Soil Conservation Tamanglong and Nune Rilangna Scientific Beekeeping and Breeding Techniques hai Intaw Tamanglong khau tat kai bam mi tong program hai Humble at the Rate Patchworthy Venture Private Limited Ambernath Maharashtra le Hill Beekeepers Association Tamanglong Rigariu na tat kai bam mi ta khau tatkan my March tarik root na chanay kum singe na treat na charuk nung tay scientific beekeeping and breeding techniques lam kau kadailong horticulture firm Tamanglong kau training tat kay kani Thai lau nui Armstrong Pame IAS Joint Secretary Department of Higher Education rui Central Nodal Officer suna Tamanglong kau Kwai inroy metong performance high review kani monitor suna ba may scientific beekeeping techniques sin suna kwai dui phungpat inbu khang corporate social responsibility khori in kha lo mai lana Tamanglong district khau khoi inroi mai kan phai khata first phase khau in kha lo khang dan sin thau khau na bam the sabo mai farmers phai khat khang hai ka new khau nai mai b boxes khau tai ri ka sing ti in bu ku na khoi dui phungpat in bu khang subam chongi Tamanglong ti high aspirational district akhat suna kau in da pa lo mai lung khau CSR hai chiuna la tau na mitom project hai sin thau na bam chongi kumna scientific beekeeping khang government re sanction sumai tuangchu ma ge tiki CSR bang khautan patbam thonge none March tarik rut na tachat district level human papilloma virus vaccination campaign launching program none PHC khaw Dr. Azin Maringmai CMO DMD none re chief case sunatat kai kan the kamung khawta Dr. Jendum Golmai district immunization officer none re function president sulaukani Katon keynote address ka Dr. Jendum Golmai DIO none rui HPV vaccination rui cervical cancer ngak lawngam puni tuna sakane cervical cancer haikan di kapum khaw suna fourth most common cancer subami kumna India mai into mai nun khang suna second most common cancer subam mai tuna sakane mitun cancer khoringa ngamni mai hai HPV vaccination khani PAP or HPV screening sumai na khangde HPV vaccination hai into ma chabuatin kumrut na padai hian na rutna pung birthday tangma khaw kap ni nai mi tong pu hai CHC nungba PHC no ne PHC khawpum khani PHC hau chong khaw kap ni kumna vaccination hai Monday Wednesday khani Friday lau chuan khong ru khore tingzin khong nai ngan khaw kap rap ni tuna sakani cervical cancer khore anyu na nun ta ngak longam khang HPV vaccination hai kagan chana tikap logai kho tuna DIO re changhoi kane thaukup mai ri kalam thai inbuni mai naye thai DIO MO in charge ham me thai health center nuntong sisters in charge kau alam lo nuwi tuna ti thai kane ukrul March tarik rut na tachat Tangkhul Naga Community dong Apex Student Body Tangkhul Katamnau Saklong Rui Kuang Chui na Padai Khau National Highway Phainai na Kanai Infal to Ukrul Chang Khau Kham Mai Dong Mak na Mai Gui Rui Tat Kalunu Khang Sulawo to na State Government Khau Ultimatum Tikan The Tangkhul Katamnau Saklong dong Press Release Khau Tai National Highway Phainai na Kanai Infal to Ukrul Road Khau Katup Nan Kham Mai Ti Lauba Mai Ti Hai Pian Mak Mai Indao Kane kumna mi ton chang khaw tat kalu mai nun khang katuak mai azu ti pat lawba mi hai community akhata challenge sutuang de tuna la puni the kalam thu mi ton chang khaw re ukrul khaw longba mai goi khang ting mek tong tu sang mai phungwang bam chongi tuna sakane asan mak mai ma khawtai infal to ukrul stretch national highway phai nai na kanai khaw retangkul mai tri na khat passenger the central security forces bamna nim chai tatkan me tani pian mak mai indau kane mi tai law and order south seat me khaw central security forces the public goirui lummak mai inbu ku bam thi tuna sakani mi ton chang khaw ka khoi mak mai nun ta nim sai khang nu law bam mai hai public nun lung pom mai nai na bam thi tuna sakani
Infal March Tarik Rut Natachat, Chief Minister Yomnam Khemchan Singh Rui March Tarik Rut Natachat Kau, Dai Thao Mai Khani Chuzak Mai Lam Kau Sana, Mai Goi Na Insam Na Dai Thao Mage Thai, Chuzak Mai Nai Ngam Mage Tuna Sakan The. Chief Minister Rimi Tonglat Bam High State Focus Paper Kum Sing Ne Chui Na Chiruk Chui Na Chanai Lon Sumai Mung, State Credit Seminar Infal Kau Sakan Chonge. Meet on document the credit-led development in Manipur to my team called Lon Sukantonge. Kamung Kota Chief Minister Rui Beng Nun Khani Financial Institution Goikau, Farmer Producer Organization, Rural Startups, Agri Entrepreneur Khani Self-Help Group, Goita Kaluai na Machuang Lau, Bam Khang Zanghui Kane. Infal March Tarik Rut Natachat, Foreign National Guard Chanai Rui, Numai Nun Khang Training Guang, Tibang may lung khao kabiu may indaw na mi high serious matter day to na Manipur Deputy Chief Minister Lo Sidi Kore sa kanthe. Kumna state government khao katum na kasinay metan sintaw khang nai the to na di Kore chamla may khao sa kani. Mi high sihak may lulung khao tikay nu may jong nai na bamthi kumay sang rui. Government rui intuk may steps sintaw khang nai the. Dikho census revision tatkay datni may lam kaw sana census revision hai inchum na tatkay khang nai the mi kaw chay kaling may nun tala na kiurap mak may nun talagan pat khang nai the kumay sangrui population record da insum khang kage nai the tuna sakane. Tumenglong Town Main Road Tan Chui Lau may khang ta thun ku the. Tumenglong District Headquarter dong Town Main Road Changhai kaganting sang nga sigong kan may kaw public may nun rinra may azu ariw na tina Kwan ring hai pat lau kan may gantai asai thu amung ngam the jado nang part nai pat le nai kai chang to DVC traffic point to Council Junction to Apollo Bazaar to traffic point hai ta loi lo bam the ni re inzen mai kan di mai leader Sri Chang Hem Long Pan mai Honorable MLA 53 Tamanglong tong leadership bang khau hai Town Main Road hai cemented ridge pavement hai stipulated time lung khau tan chui na tan loi lo na bam the chang tan chui lo Puipan Rui Public Nunta Kalumai Gari Dai Main Tiamai Auto Rickshaw Passenger Services Nunta Ju na Bamthi Kathuk Kaduk Hai Nai Dat Magna Indio Dut na Bamthi Changhai Road Marking Zebra Crossing Hai Ni Tan Chui Lau Ni The Honorable MLA Rui Kakandi Maita Lung Su na Development Hai Public Welfare Khang Ta Lau Mai Khang Ta Kangan Ma Nga Chuan Ku Mai Inda Wei Tamanglong Dai Thau Khang Ning Nga Ba Mai Public Mai Goi Ri Ni Development Gong Maita Riulau na full cooperation hai ti lau kho anu district high capables my honorable MLA tong leadership le kariu na mai goi rui gai khan ka siam thau di kho chon ku the by Tamanglong Public Voice Tamanglong ting nai luan ban rau bu tarik ru na chakiu kum sing ne na chui na charuk lau chuan mok na ye ka lan ting sin nai na ye sing bang ting rai na ye ban rau bu tarik chui kum sing ngai na chui na charuk Lau chuan muak na ye ka lan nai na ye ting sin sing bang muak na ye. Mai ka goi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we. Asai kang thu chom hai khau ring ngal lau the. In chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho. Chuan ku the.